Школ шунаты айынжен вешсе тухсагая ганзем, шу уйхен фирм 20-жын бушлаза, уды уйхен піріміжічен хайзен пілімне тірслеші. Патшалығын пірлігі экзаменне мінлетітіне тірслеген вөтірбелік пунктра сынав хадырызіне вырнаштарына. Ко правительство жүрдінже иртне ларура өдізінжен перебульже. Пропуск пагреща, темір жыраган хадыр бетеріслеші. Дергелі хурал жезен булашча тата үттеде. Адезіне экзаменді тарма хадыр. Чывашенре патшалық аттестацияны ергелеме шулзерен улды беншін наявыштарашы. 26-мелігі эксперт предмет комиссиян дишнегене. Вунбермуш классран бренсе тухаган зембурде вырыс челхипе тада математика ба пелемне терслеші. Шанбеге хайзене малла аслы білу үлмек аймагирлі предмеда суйлашы. Тохармуш класспасы булашаган зембара твады худ пухунашы. Аслы зембеге вырыс челхипе тада математика ба экзаменді дашы, кебір еге предмеда хайзене герліне суйлашы. Кундашакната палырцах вармалла. Иртне шулзенже адязенжен шүрі итларах информатика предметне суйласа еліне. Патшалық аттестацияне тухма тағырывныге пункт ергелене. Шаанбегех май гилдеремен низем батне киле, юзанмалы учреждение сыватмыша шитеш. Пуре вундвады бин майла аржына жабай херача хызем білемне тіреслеме балырдашы. Пілдірден вара химия предмет жебе экзамен дудагансем эксперимент семір кереші. Онда валегерлі хадырзене падембех туянна. Физика предметне гымылагансен вара сынав байнеде бұрнышламалла. Кутелішпеде оборудование комплектізене хадырлене. Экзамен вғытынже республики бе твачер херехвижи медицина шчене буля. Республика Гларамбали Алина Сусметова, Юрий Марков.